Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda. Abakomeye bagiye kwimika umutware w'abagogwe ubu barihe? Ingabo za Mozambique ngo zaba zatangiye kugira ishyamba RDF. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho abantu 40 bishwe mu minsi 3. Umuryango w'abibumbye uratabaza. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa we aravuga ko guta muri yombi Vladimir Putin muri Afrika y'Epfo byaba ari ugushoza intambara. Kaze muri aya makuru duhereye kuri guverinoma y'u Rwanda iri mu biganiro na IMF bigamije gusana ibyangijwe n'ibiza. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yageranye ibiganiro n'intumwa y'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF Ruben Atoyan byagarutse kwisuzuma ku bukungu bw'u Rwanda riteganyijwe mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka n'uko iki kigega cyafasha mu gusana ibyangijwe n'ibiza mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ruben Atoya yavuze ko mu byo baganiriye na Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente harimo kurebera hamwe ibikorwa bitandukanye iki kigega giteramo inkunga mu Rwanda. Aba bayobozi bari mu Rwanda mu ruzinduko rw'icyumweru kimwe rutegura isuzuma rikorwa buri mezi 6 hagamijwe kureba uko ubukungu bwifashe ndetse n'ingamba zafatwa. Minisitiri Dr Ndagijimana Uziyeri w'ubukungu yavuze ko ibiganiro iri tsinda rya IMF ryagiranye na Minisitiri w'Intebe harimo kurebera hamwe ibishobora kuzakorwa bijyanye no kureba niba hari icyuho mu ngengo y'imari. Irwamagana Nyirabihogo wari Vice Mayor uregwa muri dosiye imwe na Dubai yahagaritswe. Inama njyanama y'akarere ka Rwamagana yahagaritse mu nshingano Nyirabihogo Jean d'Arc wari umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Rwamagana nyuma yo kumara igihe kinini akurikiranywe n'inkiko muri dosiye irimo Nsabimana Jean uzwi nka Dubai. Uyu muyobozi yahagaritswe n'inama idasanzwe y'akarere ka Rwamagana. Mu ibaruwa banyujije ku mbuga nkoranyambaga z'akarere ka Rwamagana basobanuye ko bashingiye ku itegeko rigenga akarere mu ngingo yaryo ya 28 iteganya ko umujyanama ava mu mwanya we iyo atacyujuje impamvu zashingiweho kugira ngo umujyanama. Hashingiwe ku ngingo kandi ya mbere y'itegeko ryavuzwe haruguru iteganya ko inama njyanama ifite ububasha bwo guhagarika umujyanama witwaye nabi cyangwa utuzuza neza inshingano ze. Nyirabihogo Jean d'Arc yatorewe kuba umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu tariki ya 9 z'ukwa 11/2022 ubwo hatorwaga komite nyobozi izayobora akarere muri manda y'imyaka 5. Kuva tariki ya 20 z'ukwa 4 k'uyu mwaka nibwo abarimo Nyirabihogo n'abandi bayobozi batawe muri yombi bazira dosiye y'umudugudu wubatswe na Dubai mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Icyo gihe uyu mudugudu wubakwa Nyirabihogo yari umuyobozi ushinzwe imyubakire mu karere ka Gasabo aho babanje gufungwa iminsi 30 y'agateganyo barajurira nyuma baza kurekurwa. Imuhangaho imibiri ine y'abana barohamye muri Nyabarongo yabonetse. Ikinyamakuru Kigali Today cyanditse ko imibiri ine y'abana bo mu murenge wa Mushishiro mu karere ka Muhanga barohamye muri Nyabarongo ku munsi w'ejo ariyo yarayibonetse nyuma y'ibikorwa byo kubashakisha byatangiye tariki ya 18 kugeza mu masaha ya 6 abashinzwe gushakisha bari batarabona n'umubiri n'umwe, ariko nyuma yaho baza kugenda babona umwe bikaba byari byavuzwe ko harohamye abana bagera ku 10. N'ubutabazi burimo gukorwa n'ishami ry'ingabo z'u Rwanda zishinzwe ubutabazi zirwanira mu mazi zirimo kugerageza gushakisha abarohamye mu kidendezi ahava amazi akoreshwa mu rugomero rwa Nyabarongo ya mbere. Ubuyobozi bw'intara y'Amajyepfo n'akarere ka Muhanga ndetse n'abaturage barashima ko nibura hari ababonetse nubwo bashizemo umwuka, ariko igikorwa cyo gushakisha cyakomeje ngo harebwe niba hari abandi baboneka. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu wari mu itsinda ry'ubutabazi Bizimana Eric avuga ko gahunda y'ubutabazi ikomeza kugira ngo hafatwe umwanzuro nyuma yo kubona uko ibivuyemo bihagaze. Ati uyu munsi mu gitondo turakomeza gushakisha kuko imiterere y'ahashakishwa imeze nabi. Uyu munsi kuwa gatatu turakomeza ni nabwo dufata umwanzuro. Abamaze kuboneka batwawe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kabgayi. Abakomeye bagiye kwimika umutware w'abagogwe b'abakono ubu bari. Abayobozi bakuru mu nzego zitandukanye bitabiriye ibirori by'imikwa ry'umutware w'abiyita abagogwe b'abakono mu Kinigi kuri ubu ntibari kugaragara mu mirimo yabo nyuma yuko batumijwe ngo bitabe Kigali mu cyumweru gishize. Mu bavuga ko bitabiriye ibi birori byamaganiwe kure n'umuryango wa RPF Inkotanyi uvuga ko iki gikorwa kidatanga urugero rwiza mu kwimakaza ubumwe n'ubufatanye bw'abanyarwanda bose harimo Vice President wa Sena y'u Rwanda Honorable Nyirasafari Esperance. Ibyo birori byabaye ku itariki ya 9 z'uku kwezi bigaragaramo kandi umukozi wa RAB station ya Musanze, umuyobozi w'ikigo gishinzwe impapuro mpamo z'ubutaka mu majyaruguru n'umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe imari ubukungu n'iterambere Andrew Rucyahanampuhwe n'uwahoze ari Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda Gatabazi Jean Marie Vianney. Kazoza Rushago Justin niwe wahawe inkoni y'ubushumba mu birori byitabiriwe n'abantu benshi b'imbere mu gihugu n'abakurikiranye umuhango mu buryo bw'ikoranabuhanga. Usibye abo bahamagajwe mu mpera z'icyumweru gishize hahamagajwe kandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Musanze Kanayoge Alexis, abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge 3 n'abasirikare 4 bafite ipeti rya koloneli bakorera mu gice ibyo birori byabereyemo bose bakaba bataragaruka mu nshingano. Iyongeraho kandi abaherwe Kazoza Justin wimitswe n'umunyemari Paul Muvunyi nyiri hoteli yabakiriye. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 18 nibwo umuryango wa RPF Inkotanyi wasohoye itangazo uvuga ko imitekerereze, imigirire n'imyitwarire nk'iyo bigomba guhinduka, abanyamuryango babigizemo uruhare bakazahana. Umuryango wa FPR Inkotanyi usaba abanyamuryango kugaragaza kwitandukanya no kwamagana icyo ari cyo cyose gishobora gukoma mu nkokora
intambwe yatewe. Ukomeza uvuga ko buri wese agomba kubazwa inshingano mu gihe habaye ikibi ntacyamagane ngo yitandukanye nacyo cyangwa akagihishira. Amakuru avuga ko muri icyo gitaramo basabanye ndetse haza no gutangwa inka zirenze 100. Ikinyamakuru Umuseke cyanditse ko cyagerageje kuvugana n'abayobozi batandukanye kubivugwa kuri aba bafunzwe cyangwa bari kubazwa iby'iki gikorwa ariko nticyabona igisubizo. Ubwo yari mu kiganiro Zinduka kuri Radio TV10, Ingabire Makire usanzwe uyobora umuryango Transparency International Rwanda akaba n'umusesenguzi ku ngingo zitandukanye za politike, yavuze ko FPR Inkotanyi yari yaratinze kwamagana ibi dore ko byabaye ku itariki 9 ikabyamagana ku itariki 18 z'uku kwa karindwi. Kuri we ariko ngo asanga bikwiye ko abanyarwanda bashyira imbere gahunda ya Umunyarwanda kurusha uko bakiremamo ibice bishingiye ku moko nubwo yabara ya kera adashingiye kuri Hutu Tutsi natwo. Kwagira ngo twumve icyo uvuga kuri uku kwimika umwami na umutware w'abagogwe b'abakono. RPF yabyamaganye, turashaka kumva uko bisesengura. Usubiriza narameshe. Ndagusuje mama wanjye. Uko rero yewe bisesengura biriya bintu ngewe byari byananteye ubwoba, hanyuma ngira Imana mbona RPF yabyamaganye, nanjye iyo ngira platform nkagira aho kubivugira mfite ubushobozi bwo kubamagana mba narabamaganye. Uriya muco si mwiza, ni mubi cyane kuko icyo leta y'u Rwanda yiyemeje ariko igikomora ku migabo n'imigambi ya FPR Inkotanyi kwari guca amacakubiri ayo ariyo yose icyo ashingiyeho cyose. Na kenshi tujya twibeshya bavuga ngo amacakubiri ashingiye ku moko tukumva Abahutu, Abatutsi n'Abatwa bimwe bya kera byabaga. Ntabwo ari byo gusa, niba biba bitangiye guhera ku miryango itari migari cyane, nyine y'amoko ubundi kwanza yewe mu by'ukuri nanemera niyo mpagaciro y'Abanyarwanda ko niyo wabona ko afite isano y'amaraso. Ariko none iyo mutangiye ngo kujya kwimika umutware umutware w'umuryango, abatware b'umuryango bahozeho n'ubu bariho, n'umuryango wanjye ufite umutware buriya nawe uba urawushyize n'ubundi wese, ariko kuvuga ngo wagiye kumwimika bikaba ikintu nka national event, buriya bintu byari byamwimika. Ibirori byo ku rwego rw'igihugu, ubwo nasemuraga national event, ibirori byo ku rwego rw'igihugu. Kwibaza none se ko mu Rwanda turi imiryango ntibuka neza uko ingana ariko ni myinshi. Yamoko wavugaga agera muri 18 hafi 20. Aha, 19 ni yego. Ngo nawe mbere 19 kanasuye ahantu hamwe. Niba na benshi batuye mu karere ka Musanze, ariko hari benshi cyane, hari abari Kigali, hari abari Huye, hari abari nyine bari mu Rwanda hose. Umutware ntuzatware azaba ayobora se ese structure y'ubwo buyobozi imeze. Umutware azaba afite n'abasushefu babandi bungirizaga abatware, azagira n'umutwe w'ingabo, kandi gusubira mu ngoma ya cyane. Nukuri ndagira ngo rwose munyemerere nshimire FPR yabyamaganye kuko yatanze kubyamagana kuko ifite uruvugiro. Iyo bishyira kuri Twitter, nabishyize kuri Twitter Ingabire Makire. Narabibonye cyangwa batinya ibikomerezwa birimo. Oya nukuri ntabwo nzi barimo ba Paul Muvunyi, harimo n'abakoroneri. Abakoroneri bagomba kuba bataritabire nibyo nakubwira. Harimo vice presidente wa Sena Nyirasafari Esperance. Yawe rero ni inshuti yawe. Harimo Jean Marie Vianney Gatabazi ntabwo yaburamo. Gatabazi wewe bari bamutumiye nyine. Ubwo nawe mu majyaruguru baramwanye. Yego ya. Urumva ntabwo ari cyo natinye, akazi kenshi rwose mfite
n'ubu mu kanya ndagiye sinzi usangarukiye ntabwo rero narabibonye gusabi mu mutima noneho mbyoherereza umuntu ndamubaza ati ibintu nibyo aransubiza ati nibyo ndamusubiza niko numva numiwe ati nanjye numiwe bagiye mu bindi pe nta mwanya munini nari mfite ariko aho nangiriye kubibona kuri Twitter nagiye mbitwitinga cyane cyane nabibonye kuri hando y'umuryango njyego narabirayikigaga nkabiri twitinga nkaba ndirutse ndagiye gutyo ariko siri buryo ukoze like na retweet ugaragaje nawe ugaragaje aho uhagaze rimwe na rimwe ubu RPF ntiyatinze byabaye ku itariki 9 Nyakanga ibyamaganye kuri 18 ubwo ntiyatinze yaratinze ndetse nanavuga ko abantu bari batangiye kubyibagirwa ariko buriya no mu kinyarwanda baravuga ngo uzangaye guhera ntuzangaye gutinda gutinda wenda nabo bari bakibiganira berega umuryango ntabwo ari umuntu umwe umuryango ufite meke iragomba guhura yemeza ibintu ntabwo sekreteri generali yewe ndetse na chairman nibo umuryango ni uw'abanyamuryango bose bafite meke batoye bayishyira hariya niyo komite nyobozi yayo kandi ni abantu badakorera mu biro bimwe badatuye mu ikaritsiye imwe batagize gute birasaba rero ko babanza bagahura hanyuma n'icyo kintu bakanagisesengura kuko nabyo ntabwo ngira nibwira ko abanyepolitike burya mu by'ukuri bari macuwa ntabwo bahuguka niko bimeze iyo nteko mu magambo arambuye ni National Executive Committee hanyuma Ingabire Marie Immaculée muri uyu muhango bakusanyije amafaranga baniyemeza kuzajya ngo baremerana banatanze inka 100 kandi ntabwo ari inka bavuze ngo zizagabirwa wenda bakennye oya urabona ko ni ikintu cya buzabe kinini ariko se ayo mafaranga se nayo gukora ni fundraising ko akundi muryango wa RPF kivuka hategurwa urugamba rwo kubohora u Rwanda byagendaga nonese ko nyine ufarwa urugamba rwo kubohora u Rwanda kandi ko nta handi yari kuva abanyamuryango ba FPR batayakanze bari yabo bateguraga iki gisesengura kitubwiye ndumva nta kintu pe nanjye ndumva cyaranyobeye inka rero nazo abantu guhana inka birasanzwe nanjye hari abantu bampaye kandi nanjye nzajya nziha abantu ubwo zatangiye kubyara ariko ntabwo guhana inka bigomba gushingira ku moko ikindi iyo uhinga umuntu ni ikimenyetso cy'urukundo ijana ni nyinshi ku buryo utabigereranya n'abo bakugabiye inka Ingabire oya ntabwo ndabona abandi ijana ariko kandi simba shaka ko tunabona nk'uziki 100 ni nyinshi cyane sinzi icyo sinumva keretse mbonanye n'umwe muri bo twaba tuziranye abo babiri bose uvuze turaziranye wampa ngo mbonane n'umwe muri bo mubaze izo nka 100 icyo zendaga kujya gukora zirangiwe mu rwuri rumwe bagenda baho umwe sinzi uko bimeze pe no kuba ndahari byatumye ntamenya amakuru neza reka niba hari ikindi usoresha wabwira abadukurikiye kuko ugira abantu benshi bakwiyumvamo ukagira nk'ubutumwa ubahumuriza nk'uko nawe wahungabanye ntiyabuze n'abandi bahungabanyijwe n'ibi bintu burya ariko nanjye abo bantu bose mbiyumvamo ubutumwa mbahani bo ni ukuri abanyarwanda nibareke tuje ubuzima tugihugu turi kumwe ubuntu buto tujye muri gahunda ya ndi umunyarwanda twumve ko turi bamwe twirinde ikintu icyo ari cyo cyose cyadutandukanye tukirinde kuko aho byatugejeje turahazi ariko abanyarwanda ko tugiye kujya twibagirwa kubara ibi n'iki oya rwose nibareke tujye muri gahunda ya ndi umunyarwanda niyo duhuriraho twese
iyiduhuza ntabwo tuzajya tuvuga ngo hari umuganda w'abanyarwanda ejo hari uw'abakono abadivantiste nibo bemerewe kujya bawukora ku munsi wabo bonyine kuko kubera imyemerere yabo ntabwo ari byo bihimbiye niko bimeze mu myemerere yabo ntabwo hazajya haba amatora mu gihugu ngo ejo habe n'ay'abakono ntabwo turi abanyarwanda twese mumbabarire abanyarwanda bavandi mwumve ko turi bamwe tugomba guhurira ku bintu bimwe byose n'inyungu z'igihugu ubwo buto ntariho mbona n'icyo bumaze tubwirinde kuko burya amacakubiri ntaho atangirira kandi abantu bagatangira babona bidateje ikibazo bikarangiza bibaye ikibazo gikomeye buriya mu Rwanda mbere n'ubuge byumva babivuga nubwo utabibonye nanjye sinabibonye kuko ntari mpari mwebwe nuko mwaraba rimwe na rimwe mutaranavuga ikibazo cy'abanyenduga n'abaganda n'abanyakigali burya cyari gikomeye nacyo cyane muri uru Rwanda rwacu nacyo cyari gikomeye giteza amacakubiri giteza akarengane giteza ivangura rero nibwira ko dukwiye kwirinda gusubira muri ibyo bintu pe turagushimiye cyane ku musanzu uhaye ikiganiro zinduka Ingabire Marie Immaculée nanjye ndabashimiye kandi mugire umunsi mwiza urakoze cyane nawe umunsi mwiza. Ingabo za Mozambique ngo zaba zatangiye kugira ishyamba RDF. Amakuru aturuka muri Mozambique aravuga ko hari bamwe mu ngabo z'iki gihugu batangiye kugirira ishyari ingabo z'u Rwanda kubera impungenge z'uko zishobora gushinga imizi muri kiriya gihugu. Mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru ya Mozambique harabarizwa ingabo z'u Rwanda n'abapolisi babarirwa mu 2500 nyuma yo koherezwa mu butumwa bwo kugarura amahoro. Ni nyuma y'uko mbere y'uko 7/2021 igice kinini kiriya ntara cyari cyarigaruriwe n'ibyihebe bisanzwe bikorana na Al-Shabaab. Kuri ubu ingabo z'u Rwanda zamaze kwirukana ibyihebe muri ibyo bice byari byarigaruriye ndetse abenshi mu banyamozambique bari baravuye mu byabo bamaze kongera gutahuka. Amakuru aravuga ko nubwo hari igice cy'abaturage ba Mozambique bishimiye ingabo z'u Rwanda ahanini kubw'umusanzu wazo mu kugarura amahoro, hari bamwe mu basirikare n'abapolisi ba Mozambique batishimira umubano ingabo z'u Rwanda zubatse hagati yazo n'abaturage. Ikinyamakuru Africa Intelligence cyanditse ko mu biganiro inzego z'umutekano za Mozambique zimaze iminsi zigirana n'abaturage b'Imosimbo ya da Praia, polisi n'igisirikare bagerageje kumumvisha ko badakwiye guha amahirwe abanyarwanda yo kubangamira ingabo z'igihugu cyabo. Iki kinyamakuru kivuga ko nko mu kwezi kwa gatanu umuyobozi muri polisi mu karere ka Mosimbo ya da Praia, Alberto Musa alias Napovo na mugenzi we Eugenia Mutauchwa wo mu ngabo zirwanira mu mazi akaba nashinzwe ibirindiro by'amato byashinzwe muri kariya karere bahuriye n'abayobozi b'amadini n'abagakondo mu mujyi wa Cimento. Icyo gihe ngo cyari kigamijwe kwari ukubumvisha ibyiza byo gukomeza umubano mu mahoro n'ubutegetsi bwa Mozambique. Ingabo z'u Rwanda zatangiye kugirwa ishyamba mu gihe zisanzwe zifite umubano mwiza n'abatuye akarere ka Mosimbo ya da Praia bijyanye hanini no kuba impande zombi zihuzwa n'ururimi rw'igiswahili. N'ururimi ku rundi ruhande abenshi mu basirikare ba Mozambique batumva, ahanini bitewe nuko bakomoka mu bindi bice bya kiriya gihugu rutavugwamo. Umubano wa RDF n'abanyamozambique kandi ushingiye ku kuba ingabo z'u Rwanda zarabafashije gutahuka nyuma y'igihe bari barahunze ibitero by'inyeshyamba. N'ubufasha bwiyongeraho kubaha ibyo kurya ndetse n'ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri. Ku bwa Africa Intelligence ngo umubano w'ingabo z'u Rwanda n'abaturage ba Mozambique utuma ingabo za kiriya gihugu zigira impungenge ko RDF ishobora kuzahashinga imizi ku buryo zishobora kuzasimburwa n'amasosiyete yigenga acunga umutekano mu Rwanda. Izi ngabo kandi zifite impungenge z'uko bishobora kurangira zitakaje amahirwe yo gucungira umutekano ibikorwa bya sosiyete ya Total Energies ifite muri Mozambique bikarangira ahawe abanyarwanda. Tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo za Uganda zaguye igituma inyeshyamba za IDF zisifata mpiri. Inyeshyamba zo mutwe w'iterabwoba wa IDF zafatiwe mpiri mu kibaya cya Mugalika mu ntara ya Ituri. Izi nyeshyamba zikaba zafashwe n'ingabo za Uganda ziri mu gihugu cya Kongo muri gahunda yo guhashya uwo mutwe w'iterabwoba urwanya leta ya Uganda. Izo nyeshyamba zafashwe ni 3 ku bufatanye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iza Uganda. Izo nyeshyamba zafashwe ubwo zari zimaze gusahura abaturage baturi icyo kibaya. Bimwe mu byo zari zimaze gusahura rero akaba arimo n'ibiryo n'ibikoresho byo mu nzu nk'uko urubuga rwa RTNC, iyi ni Radio Television Nationale ya Kongo, rubivuga. Inyeshyamba za IDF zikomoka mu gihugu cya Uganda zikaba zizwiho gukora ibikorwa by'iterabwoba, dore ko zinashinjwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'imiryango mpuzamahanga. Mu byo zishinjwa harimo ubwicanyi, gusahura ndetse no gufata ku ngufu abagore. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda bamaze igihe kirenga umwaka barashyize amasezerano ahuza ingabo z'ibihugu byombi agamije kurwanya ibyihebe bya IDF. Ni operasiyo zikorerwa mu ntara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Tukiri hano muri Ituri abantu 40 bishwe mu minsi 3. Umuryango w'abibumbye uratabaza.
ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubutabazi riratangaza ko ahitwa Bunia mu ntara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari kubera ubwicanyi budasanzwe ku buryo mu minsi 3 bamaze gupfa abantu bagera kuri 40. Bivuze ko ku munsi ihicwa abantu nibura barenga 13 ugereranyije. Ubuyobozi bwa ririya shami buvuga ko intambara n'imidugararo yaranzwe muri kiriya gice mu myaka yatambutse yatumye abagatuye bakuka imitima, bamwe bajya mu mitwe y'inyeshyamba byo guhebera urwaje. Imibare igaragaza ko guhera mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka abantu bagera kuri 600 aribo bamaze kwicwa, abagera ku 345 bavanwa mu byabo. Ikibazo kiriho nuko abakozi b'umuryango w'abibumbye batanga ubufasha bagorwa nuko batabona inkunga ihoraho kandi ziri gihe kugira ngo ibafashe gufasha bavanywe mu byabo n'iriya midugararo biganjemo abagore n'abana. Inkunga baterwa ngo ingana na 30% gusa by'amafaranga bakeneye ngo bafashe abantu bose bari mu bibazo kandi badasiba kwiyongera. Umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye witwa Stefan Dujarric arasaba amahanga guhaguruka agatanga amafaranga n'ibindi bintu nkenerwa kugira ngo abatuye Ituri batabarwe kandi imbaraga zo guhosha iriya mirwano zongerwe. Amakuru yo muri iki gitondo tuyasoreze muri Afrika y'Epfo, aho guta muri yombi Vladimir Putin ngo byaba ari ugushoza intambara. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa avuga ko kugerageza uko ariko kose guta muri yombi Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ubwo azaba yasuye iki gihugu kwaba ari ugushoza intambara ku Burusiya. Cyril Ramaphosa yaburiye muri ayo magambo habura ibyumweru ngo Johannesburg muri Afrika y'Epfo habera inama mpuzamahanga, inama Perezida w'Uburusiya yatumiwemo. Ariko mu gihe Putin yaba avuye ku butaka bw'Uburusiya bivuze ko inyandiko yo kumuta muri yombi yashyiriweho n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha imureba. Afrika y'Epfo no umunyamuryango wa ICC bivuze ko ikwiye gufasha mu kumuta muri yombi. Mu gihe cyashize ariko yanze kubahiriza inshingano yayo. Mu 2015 yahaye inzira itekanye wari perezida wa Sudan icyo gihe Omar al-Bashir wari ukurikiranyweho ibyaha yaregwaga gukorera abaturage b'igihugu cye. Putin yatumiwe muri Afrika y'Epfo mu kwezi kwa 8 ubwo iki gihugu kizaba cyakira inama y'ibihugu byo mu itsinda rya BRICS rigizwe na Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afrika y'Epfo. Iryo tsinda ry'ibihugu bifite ubukungu burimo gutera imbere mu buryo bwihuse ribonwa na bamwe nka mukeba w'itsinda ry'ibihugu 7 bivugwa ko bikize kurusha ibindi ku isi, G7. Ishyaka rikomeye cyane mu yatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afrika y'Epfo, Democratic Alliance, ryagiye mu rukiko kugerageza guhatira abategetsi guta muri yombi Putin mu gihe yabakandagije ikirenge cye muri icyo gihugu. Inyandiko zo mu rukiko zihishura ko Perezida Ramaphosa atemera na gato gahunda nk'iyo, akavuga ko umutekano w'igihugu ari urahakomeye. Perezida Ramaphosa yongeraho ko Afrika y'Epfo ari kimwe mu bihugu byinshi byo muri Afrika biganira no Burusiya na Ukraine hagamijwe gusoza intambara burundu, ko rero kugerageza guta muri yombi Putin byasubiza ibintu inyuma. Mu kwezi gushize ubutumwa bw'amahoro bw'abaperezida bamwe bo muri Afrika bwasuye ibyo bihugu byombi by'Iburayi. Abo baperezida bo muri Afrika bari bizeye ko ubutumwa bwabo bushobora gutuma Ukraine n'Uburusiya bajya ku meza y'ibiganiro, ariko byarangiye ubwo butumwa bunaniwe kugira icyo bugeraho. Havuzwe byinshi ku guseta ibirenge kw'ibyo bihugu byo muri Afrika mu gushyigikira imyanzuro y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yamagana intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Hari umubano Uburusiya bufitanye n'ibihugu byo muri Afrika ushingiye ku bukungu. Ibyo bihugu bikaba birimo na Afrika y'Epfo. Umuherwe wo mu Rusiya ufite ijambo muri politike wafatiwe ibihano, Viktor Vekselberg, bivugwa ko ari umwe mu batera inkunga nyinshi ishyaka riri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo, ANC. Nshuti bakunzi wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru yo muri Afrika y'Epfo ni tugiye ku musozo w'amakuru yo muri iki gitondo. Dukomeze kubana namwe uyu munsi. Ngende Jean de Dieu Kanijabo, muhaye muronke.